Musiaise wito namba yetu ya SMS ni ile 39115. Facebook ni Mutongoi TV official, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Kilungu kiki kukia kila wakeli kuma saili na nateka mnyongo na chama weyo na sisi oke wa uni na wa chumwa. Umu mdhitu inena nasiya yulowa kuibangia kuritaya kana maisha maku mozene. Na tuithi break bishop na tutavya musungole ndone endo lode na wantaya kule ndana kivungu kuti kengeyo uiritaya na kuya musiba ikindu waika nyambe yote yangu asieke kosi na kito kwanza tumundu tuni tompu kwenda tunene nundo Mbega hapo toto taya na ndo aisaika kuya mundu mazali moka na kwenda kuikalo kudictate mundu kuna kwenda wewe mundu azivya ng'ombe ya moka wa thoye na yelo na yikala nyumba ya moka waendie ila zangule asangiwa ndio masangani ya mabati ndio akazeka ijinga ya jamaa musi kwakwa na kuma yundu waika nijo kati ya wamuka kambotiwa kakasia isi ya monda zuwa yithwa ndio nene ya sunondwi musi yoswe silasya nini bita school fees nina right ya kila kindu ona mwana ona asome thisi ona ndio atinda na kina na business ni ile tonde ya retirement ni kweli ni wewe ni chago wali tu na siasa pengwata ni ya musi na mwana na tuwe ikwete kana cooperative kana bangi lengi ya baronda wewe noto na kuevya mwana bisi na ndakuona ana metho kwa hiyo na mwana zuneza ukakakuya it was a charity ndio ngwata niyo ya Musei na mwana charity ni right ya mwana asomethie umusei ye ni waini to musomethia lakini retirement ya kunundu wibanga na mwana waku yongi noni izunguka social media ni evandu ka street ni na kiko na ilikana na sia mwana kweta wangania aina asomethie na ni wambikisie kana ngoni akili nesli acho mwala bishop wa isi wisaithia mwana enenga inyangili nenga yethe maneli kana nenga yethe ngili nenga nyamaneli nondo waula musei wa inake kana nona tu bishop bishop wasalabu ibetisi tu siendo siwe muno nondo ni ona president zenda mtandaoni senda medisi tu on enemy included senda no yezi watu mambo ma agenda kwa mtu sovia lakini kana mambo minakiko peke nenda mtandaoni kia advisor aume live la mambo mwenda through yini bandi yaso nina bishop watu yaso tuakishe mbeze si afika musi idindi na kamota kuma kwacha baba weyo na bikamusi ni ya nikuandaliwa kwa watoni nikome gumu ate na mdo kwacha nilizituka motani nendete kana nendete bwa nendete na nyo tinga na mwana wakati tinga na mwana kazi wakati wa kutuma mpesa sia mwana ni ebugu ma school tuma mbeza sia chao sia lunch ni muye utuma iko wachumwa no sembete kulika weani kana no akoma na mazi chumwa na waminea uza kwendea maisha maza kana me bisimuno nawe nuko unaona chance cha kukala na mwana onageza ni ibinda ya birthday yake kana kudoko school mzee ndio kutuma mbezi usia chao sia pocket money kana chao na waziko na kana school ndio kia pole idagwe ndisi lakini wando ma na mbele lenu no tataomba weka kwikata uko na wewe ndio mundu zika gechao idagwe kama kiwa gani ndizika hivi alamu mshowe ndio mshowe retirement na kiki retirement mwana za bila ndio ile bond na wala nive na ile walitaya ugeto dhumwa
kiretiki kwa wajia ndio utoloka yu nichichu wiki this month ekendi America kwa na mwetu wake then the month ekendi kala mzee na nuku yembe bila bende ndio kadogo kangi watu ni wakati wani mpaka mweni wapya uze if it is kwa wenu zile tusije kwa kwenda nisiongela bondi zui tunasiana lakini ngolia leo na yale timu mwale ku make sure bondi zui nekwa madam Phoebe daktari bede muzi wa mundu mukani wa appreciate ya wala mundu tiombe mundu wala muse usu no thokoma when we appreciate ya you tayala mata appreciate ya lakini na baili ona kutwika wikwale lino kwa ndaki yu wete mwana atukiwonenga mpesa utamwona usemba lakini semba umbandete mwana wakala na mwana wako kitu vicho twika hatianga mwana school atirondi mwebie peace we badbo menga no peace we mno na weniki ndo no need with maisha ni mwana ndo ambapo ikala na wakitu kimwe tutikilane ona mwasi musiwa mundu mukani muthuku mwana wa mundu muka mwana na nya wake me natural bond ndo mwana usu akomienda ya nyake ndaka menisie pakubi musi wa mundu ume no gina physically ndo ndo aibo yambi yamthini physically mwana usu umaba we na responsibility na kiuna asante bishop asante bishop mwana bunde bishop we na mambo tukeze nunukite none kwa Kwiyumbanisya retire you kila choka kwete thina kila jimi yokweta yoka ya bikiye binda ya kana ka kuelewa nikailete kuelewa biti wethe undu the wiki ya cho mfiti undu the wiki ya biti nundu most of the men ke Biblia au mengi koma kwata kwa binya nondwa manengi we ngai kwesa asya yute na komandhia family nundu mundu ume otese kuma lukila family yake ti mundu ume nundu kindu chambe mundu ume alitenga responsible ona ndete kindu kinene aetoka mutu koneke nisiana kana ikaetwe that is important lakini you betugesie nikatoa netwe kakoneka isiana na kaungamya ila na nani wa tajimi ni mota waungamya konengane mundu no makwete mutu wisa wekidienda bika nyumba akombyo wendie ikalo wa maanisha ite ya mabia kanate ya chao jimi kila na mwelewa niki madam kila na mwelewa niki ni waidi tokidio na eza ni watu mabisi ukayuka nenga nengeri yao ya asiana ange ni maandiki yuta ata KDF ange makandi kwa serikalini ange makadi yuta tangi manandiki we standard gauge kume vida kolona mayai saoneka kabisa ando asume we standard gauge kume vida kolona last 2 years anenga kamwana kaumela once na umela siana si school mondoni waidete yu inya mwana ni waidete kubanda iulua mwana ni biblically waidete kubanda mwana kule bishop we nyake banda wewe mundu temo sio tona kwaliza mwana wako kitumi kila we ni chao yipo ndio fuko mwe ka mistake ngoda bia fuko mwe ka hapa kwa sababu ni sehemu eleme ni communication aje kila kitu ni sina ila ungo sete tamse wale top vipando pa ngunda byenye nizi ningwenda kwidani na ku nanu webasa tafadhali siziombe wale kwa kabisa numbonete vipando pa ndabyenye witumia saidi ya mwana iza bende ini watu jano kwa nzina ni tena na matata Mwana mzina ni tena vipanda kiko anda kama ile bayo watu ni utuma mbesa ndio kitu kingi za kwa retirement ukakuinza uweka yaseme moka ekani mineka yasiye basa nukutuma mpesa sio somega ni responsibility ya musi ulongi winomba hata bye mwana kuhusu musi yes na kwenda kitwani na basa ikazalamwa na mimi nikiseka Monikiwa chone nai atumia tamame mo kama retire. Pia akona mama retire. Pia single mothers retire.
preparation yo ya ilite kwilwata for retirement make a bond na siana sio kidu chambe nundu tasia retirement ya mbe ya basa na evyo wizikana retirement ya mbe ya basa uyaka nyumba akana siana withi ni wizide saka na kana kuni katonda iso kutethia vinda ya wekara either we single make sure kana ni waka siana either ndi single make sure kana ni waka mutumia kana ni make sure kana mutumia ni wama kana ka retire preparation psychology ni kelikoni na materially ndo ile kwiyumbanisya tena susumwe unetiwe makona dhile ngaya amuye pandu paseo usugovyoni kibetu kinadhimye retirement kwa miaka ta miongo siana sia kile sikita kimundu moyo mundu pandu ponenga siana ileta uwadhimu icho kinananga mutwano yuwa mwete kwake oka kwadu vikedizo lazima mudhatane na mse wadu kinene kutaja kuzuku utaja chao kila kinyonekie kena mse wadu ni yaone kana umetua kana hapana kana ukajenga zipa ndio kwa familia chombwa yule kesi retire za binda kwa mundu kiti kile chao kwake kinekala protein kikala protein na amuni manenda siani motoma rent na zangi kikala kitenda rent kikala muyani kishenias kina pije kiku chacheva kingimo kule ni na kiumi kingi chale to siwa bali to sija tawi musiai okila wanenga sia nsia bwadhimu mekupikia wamumania no banyo ka kola kula we dumania mbeo yaku kwata ukaina ukakwata ngezanze nitakuganda na bandu betikise kiru yambia iti ya mama kana bebinda alama binda Solomoni waweta bebinda yako kwata na bebinda yako kwaiwa yes bebinda yako yeza na mbingi na bebinda yako yeza na nini na be ku plan ya for retirement kungi kwa sima ilitobanga hiyo mwakwa siana ni siani nongi na mwendu ya mwisene na mwana omu weni wakwikala nene ndu asiyangi metiwa ni makuye na memoka no mome ko yuya no mome to hospitali asitu yibanga retirement not nongi na tuibange palliative care kukusungwa kula twakwa no pika abantu na mu kebetikithi utakiona kaba usuwe utieche au wasuwe wa manana tangi mema wa kuthikithimani kutakiu uiseja moya yuzombania mwambio manda thukumi maybe retirement yenyu mweli toibanga muthukumnyu mukazoyana na ketene wana muina thina wa mamutha mukambio mandondo mukudili na mukanani na nena na madam Phoebe Jaledi nimikuyumbanisya sio ndi nikuyumbania na undu ula wonde wenda retire ndukawetele tawuka mundu nokoye ambesya oyu umane ukekala acha nichokela ukenda nikana wambie ndo twesi kwambia kumianisya tene na tuyasi atili kuyi retire tikuyukwa ko eyumbanisya kuyikwekala kaimia tonanga twaku tuboso twaku ona mengi ndwa weta kisio ezo inasiana mana uloka atiwa nake na uyambe ya komba kitu wa kisungu relationship nikana withie ona ethwa mwana usunundu nukuye na binya wathala mwana nake atonda na binya peasi ingi yumekalite kwa mwana na kethia kwanza iwo musubi ya sindu na thukumini wo mwebia okegwa muthukumi aikuria maitu no tume mbesa cia kwa ngama iwe mundu ekalite nese nacho na bundu bo wisai wa bishop babigokegwa mundu asiai muka mwana wa
no kunzunga neza nondu no atabisia mwana utene na mwana gwaswangi ona matwa na ibetisi thiwa kibu nondu no amatabisia tene ngania ni woka nzunga ona momento teresa mayuko wokanzunga atiko nzunga kunzubia ni mubea bishop mwana asante ituzubia si metuna mama ituzubia ela me yang ni mubea bi madam Phoebe ni mubea Dr. Jimmy asante na kwa nita wa Jacqueline Minya tukamane chumwa chukingi mwai enda asante